Sifade mi falaka goto tawernube benande waddayi ko woni tun sendata wano hondu sapporta arafu no tawnata. Voilà, téléspectateurs, assalamu alaikum, wonɓe darde Diama TV, assalamu alaikum, kala mo ko joɗori e mo kala mon ka tolori en salmini ɗum en weltanike ɗum en andintiniɓe hande kadi en arti ka émission men Labhaye Pooyi lendije ɗen fof si Allah jaaɓi si 22h yoni haray ko enen e Diama communauté on africain on partout e adunalla on daroɓe télévision Diama TV ni ka application ni ka Facebook ni ka page donc ko enen fof woni darde Diama TV men salmini on men hiwriki on hande noon iɗon andi émission men on ko émission Labhaye Pooyi sen invité goɗɗo haray ko yon laɓɓinan en kala ka tuuni e côté makko kon e côté Diama on e ka hutorɗenmo kon kadi ko yo laɓɓinan en ɓaaray ko ɗumte Labhaye Pooyi hande noon ɓayɗon andi ko Asimeda woni coronateur on en avant tout d' abord hande ko Amadou Inpec Diallo walla Bari walla Ba en o yewta en joni ka nder émission ko kamɓe wonɗen ko invité ka émission Labhaye Pooyi le fils de Ballier en arta joni mon le lion de Ballier min mi wolata kanko Amadou Inpec. Assalamu alaikum As. Walaikum salam gido bella Juli mi wori ke mami hiwro kala ƴettuɗo tam maɓɓe ɓe suivre ko Diama TV e kadi mi weltanike ɓe moƴƴano par ce que Diama no wakkili dargol ngol e partage gol ngol vraiment mi yejjitali on onon kadi par ce que ɓe inne ko yimɓe ɓe wondete donc men ala ɓuri mon onon wona no wowiri no lendije ɗen kala hiɗon andi hare ɗen ko émission ji men andi Labhaye Pooyi hay si heɓɓi tune ɗo marsata laaɓe mi anda tan hande tun ko hombo yaltata ɗo hare haray jooɗe heɗito ɗon ƴetton tammo on si Allah jaɓi fop Labhaye hande. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup ko kanko wiyete Asi Media jogiɗo émission ɗo moyne folie musical samedi jeɗen fof si 21h yoni haray ko yon daru Diama TV kono e makko si Allah jaaɓi donc arten kadi ka invité je men on monsieur Amadou kono noon ko Inpec o duwa noddrede en inaɓe assalamu aleykum. Aleykum salam. On jarama ɗo. On jarama ɗo. eɗon e jam. Jam tun. Ko ɗum fewndi tan. Ko fewndi fewno ɗo ko miɗo invite Diama TV miɗo salmina kala ndarowo Diama TV e wonanɗo Diama TV haray meɗen wonanimo haray hande ko émission mo gandanɗa hoorema ko ɓe yiwo Labhaye Pooyi min anda noon ko yetta baɓe laɓɓinta si ko yetta Diallo. D'accord. kono ma laaɓa Amadou Inpec mi sikki kon ɗum addi inde nden taw Inpec avant tout Inpec. non ɗon ko histoire juutuɗo par ce que on histoire ɗon simi fuɗɗi kam rimɗata no woɗɗi par ce que hay Djidje Diallo en no tawa on ko indilan Inpec. hay si tawi wondema no juuti kono ɗo wani ɓe seeɗa ɓe wawa laɓɓinanon men quoi ari gogo ko yiɗala o mi yiɗa ko auto keso tumi yiratala te on auto keso kadi si tawi min yahi no wondi e copainjo goto mo innamo Hamidou Sall Allah hinno Jacob ari Jacob e Djidje Diallo en ari ko antenne ji ɗin ɓe wiyayno ko min addanaynoɓe antenne ji ɗin ko soirée ji antenne ji manam antenne ji manam ko disquette ɓe waɗa ɓe Djidje Diallo no andi ko antenne ji ɗin tumiranto simi soirée on tanke mi arata haray no manki. D'accord. Donc hare ɓe andi soirée watta masi ɗon warani en tout cas de haray no manki par ce que ko minen addata antenne ji ɗin ko ɗum ɓe addi yoɓe Inpec c'est à dire kala ko golloto warano nickel quoi. Voilà ko laaɓi pos. Amadou Inpec président laɓodiral pourquoi laɓodiral sen yaada e ma laɓodiral pourquoi andi hande yimɓe si ɓe yaadali ɓe laaɓodirta ko ɗum waɗi si ɓe inni minen kala komin watta ko sen yaada e ma laaɓodiren ko ɗum addi ɗum ɗon yaada e ma laaɓodiren mais Ballier no heewi piiji ɗi annduɗa hoorema chaque en avec sen association en mais sortiɗa yon association ji ɗin ɗon fof arɗa créeɗa e sen yaada e laaɓodiren kana hari a hoolaki wonnoɓe toon ɓe wonɓe toon ɓen ɓen ɗon ɓe on laaɓodirano. Non mi hutaki ɓe naafi mi huti ɓe komi yii ko woni laaɓana Allah ko mi yi woni laaɓana Allah par ce que hande enen wonɓe e nder Sénégal ɗo ɓe ñaw no naati
naati nder Sénégal ɗo goɗɗo ngu temmere nde goɗɗo wata ñawnude heña ko ñolu suuɗangu par ce que hooreɓe ɓe ɓooyi utilisede andanɗa hoore ma surtout ma onon ɓe rewɓe min noon komi immani ko fi onon ɓe rewɓe kon andu communauté on no jogii geɓal e nder ndi leydi enen anda onon kadi ɗon jogii geɓal e laamu ngun kadi kono hari minen hooreɓe ndalno satti par ce que ko ari wo ko ber amen hewtata ley si hewta ley no minen noon feyan ɗo ko se yaada e ma laaɓodiri kala ko ari ko carte sur la table men tagay ko table mais in noon ko ɗum ɗo woodi ko ɗum ɗo kadi ari Inpec na ko bugol ma en yaada e ma laaɓodiri en hooreɓe ɓe wondunoɗa ɓen ko homɓe woni ɓen ɓe tawno tawata ko utilisegol jama on ɗum ɓe woni ɓe wawali waɗugol source on carte sur table tawɗa ma débranchoɗa ɗum ɗon waɗa sen yaada e ma laaɓodiri en andi ɗum ɗon simi limi ɗon histoire no juuti il faut que non histoire o limi par ce que hay ono mi wattora on non y a pas de problème on est ka émission Labhaye Pooyi wonɗen mi andi ko aka émission Labhaye Pooyi ɗo quelque soit alpha min siko min bonni wiyan bela ko min bonni siko mi wondi bonni 10 mois carrément mais émission Labhaye Pooyi on quelque soit alpha si tawi tu woni ko woɓɓe sali yo hunde nden waɗu il faut ɓen ɓe cité ɓe ande pourquoi ɓe sali kamɓe ti ɓe anda hoore maɓɓe kamɓe sali ɗum ɗo waɗi Inpec sen yaada e laaɓodira ko kereya koko IPC mbolo e boni IPC mbolo noon mi sikki hari onon hayi ɗo nder toon hallan ka groupe eyi halɗa ko groupe e yawno ɗo ha tumbodira Allah waɗi groupe on jeeyi ha moƴƴi kono piiji dansi naati hakkunde yimɓe ɗo e andu jikku maɓɓe ma ɗum ɗon naata hakkunde mum kaalisi e debbo d'accord kala ko naati bonay donc mbuuɗi woni hakkunde mon ka ko rewɓe ɓe waldi o no fof no jilli d'accord kono jilliri par ce que ñande ɓe arnoɓe hiwri en no wonno ko ɓe adduno IPC mbolo mbuuɗi d'accord mi haali fi majji ɓe fof ɓe wattilan fenomo ɓe jonni ɗi hombo no junnanoɗi ko diri hoore ɓen addano ko fi IPC mbolo ɗi arno ko ɗum noon IPC mbolo ko ɗon no hoore mum on sayi on sumati hari ko Boubacar Expresso wonno président o ko min wonno coordinateur o Allah waɗi men liggi ha ɓe ari ɓe hiwri men ɓe addi 2 millions 300 2 millions 300 ɓe addi ɓe jonni Boubacar ɓe addaɓe junni Boubacar ɓe addi ko horde ɓe waɗi ko horde horde nden kombo jogui noon horde nden non min mi yiɗa situde non non andi horde nde non eɗo kanko hoore makko mo andi ko hombo joguino horde nden par ce que mo tawa non mi tawanno kaka e horde nden tegete la mbuɗɗinno horde nden ɓay ari ɓe waɗama ko no sendirano mi haalante min mi yinniɓe eɗo min ko mi wi ɓay mbuɗɗin ari mi inniɓe joni ɓe ƴettu 500 000 ɓe waɗa ko caisse pour fi aroɓe ɓaawo ɓen a faami ɓe ƴetta 1 million ɓe sendana rewɓe ɓen ɓe ƴetta heddiɗin ɓe junna worɓe ɓen a faami yahi ɗon yeddodira ɓeni ɗum wata wonde homɓe wi wawata wonde pe hombo e hombo wonno toon par ce que bureau IPC mbolo no mbarno bureau anka coordinateur arɗon tawa par ce que ñande mi noddunoma kan adi noddude tollande to wiiɗa ko Inpec haalani lan mbuuɗi ɗi ngari ɗo on ñaamiɗi kanko bela o hoore mum nodduno non min d'accord ok ko homɓe wonno toon hoore ɓen no heewi nder toon wonnoɓe toon ɓen bon ayi ɗo premier Inpec non Inpec na ayi ɗo min mbiɗo tawa toon un premier Inpec par ce en tant que coordinateur voilà a faami président on no tawa toon Boubacar no tawa toon bon miɗo tawa toon Camara no tawa toon Binta no tawa toon yimɓe balliye fof no tawa Binta Yombol quoi no tawa c'est-à-dire Binta Yombol Camara men fof no tawa toon horde bela hoore mum no tawa toon ko horde ɗon jogiiɓe tawaka ka horde de ta Inpec toña mi ala ka bureau mi ala niri abdo ɓe noddam ɓe wi woy ɓe formi association yo men tawtu min mi ala ka ida tel toon par ce que hari on sumati
mo tawa da tawa foppo yeso e ɓaawo kala ko ari bala no andi way mi andi hare kanko DJ Bella hare ko honno wonno har ror makko ko hol voilà c'est ça ror makko ko men fof men fota toon fo ɗon foto golluɗo fof men fota non yawata fonde ɗon men fota par ce que min komi haali kon ko daɓɓal pot mi inni ɓe yoɓe keru ha wonɓe ɓaawa ɓe heɓa geɓal mum ɓe wiilan ɗum wata wonde wonɓe ɓaawa ɓe har rewɓe no tawa e maɓɓe an pagay ɓay ɓeeɗo fof no tawano e maɓɓe kono ɓeeɗo ko mone ɓay ɓe heɓano ɓe kamɓe ɓe heɓano geɓal maɓɓe ngal joni noon ɓe ƴetti ɓe fof ɓe ko hooran ɓe watti ɓe waɗi min tumbodiri ko Djidje Moussa Diaksaw balliye fof tumbodiri ɓe wi ɓenilan wo min miɗo bonni balle min komi fenowo ɗum ko homɓe wino ɗo jogui ɗum horde nden jama fop kamɓe groupe fop on sumadino wo min ɓe fof ɓe seediti kamɓe on koɓe waɗayno kon koko rewi lawol min kadi mi haali haala daɓɓo potna juutu ɗum mi inni jama on tawi garan nabi no toon Alaji Sadio no toon fop no toon mi inni jama on par ce que mi haalanoɓe min hay junnuɗon lan million sappo mi haalanayi on ñaami mbuuɗi jama on par ce que jama si hawti hunde no fota sendede no hani ko sendede ɓe naɓi ɓe ñaayi fof ɓe watti toro hoore an mais on toro ɗon nden ñande hayɓe ɓe wondi ɓen fof woɓɓe ay sakkiti ko wullugoy waɗi kono min nden ñande ko victoire min mi heeɓi fi honno innanno ko victoire heɓuɗon honno mi heɓide victoire par ce que nden ñande ko nden ñande mi andiri garan nabi nangilan ha joni o accita Allah nden ñande mi andiri sellu tabal duwa o ha joni o accita Allah e makko baɓe woɓɓe goo saabu ɗum ɗon en ɗon hari ɓay mi yimmi keɗon ko ɗum noon waɗi somi yeyi mi keri sen yaada e ma laaɓodiren ko on groupe waɗi carton ɗo balli e fop sen yaada e ma laaɓodiren mais IPC Mbolo arita joni ka non ewata par ce que IPC Mbolo bon ko woni toon kon enen minen komin immani kon fi sen yaada e ma laaɓodiren min faala min fontani fof junngo alama men jobbali mais attends Inpec si tawi mi yaada e ma laaɓodire ko balli e won ɗon on fonta na balli e tun wonde d' accord non ko balle e wonɗa miɗo arde mais a fontani few juuɗe ɓe hiɗanno woɓɓe ne toon certain ɓene toon ɓen ɗon on laaɓodirano ko ɗum waɗi si yalɗa e maɓɓe kereɗa est ce que si ɓe garti e groupe kadi a jaɓa e ɓe naata eyyi ko laaɓodira wiya mais ko honno noon hande sa aray toon anani komin wima kon ko sen yaada e ma laaɓodiren quel que soit x kala arowo toon a laaɓay si yaade sa laaɓa ɗum haare kan yaltina hoore ma minen min yaltina hay goto par ce que komin faala hande e nder communauté on hande ko duuɓi jelu yimɓe no mobilisede ɗo ko duuɓi jelu yimɓe no dogli ɗo ɓaawo lamɓe ɓe sendita en ko honɗum heɓuɗen e mum surtout ma balliye balliye fuɗɗade Dakar ɗo balliye ala geɓal kala ko ari balliye kañum ko mobilisateur ko ɗum ɓe andiri men komin mawɓe men anda ko honto mari geɓal ko Dakar ok honno woniri Dakar mari geɓal balliye kala ko arate ko balliye wona wiyede par exemple mi yiiɗo lokkeli Pooyi Inpec mi yiyayɗo certain yogaɓe kañum no wiya kamɓe on leader balliye ɗo est ce que naka ɓe beruma à côté kon walla ka beruɗa hoore ma kon woni haala e ande geɓal no yalde balliye voilà ay min min balliye ɓañiralan ko ɓañirilan ko gonga komi haalanta ɓe ko min gonga ko woni wo mi haalante mi inna noon mi goɗɗum ngo ko sen yaada e malaɓa mi haalante yiɗala e hoore gongan kam walla añala e hoore gongan kam min balli ala minen men fof komin hunde wotere hime weldi ha hande binta haalalan bonka camara wona noon heddi ɓen fof ala personne haaɗuɗan toon bonka kono noon no woodi certain ko andanɗa hoore ma komin ƴetti ɗum e laawol an hande kadi komin yarta ngol ɗon ko fi hon ɗum ko laawol politique par ce que mi yeehi ha mi yaali hoore am minen min mobilise ɗo min adde wa 5 car 10 car min ara min hewta toon ananta inde amen min woni no sauvagement kono noon sauvagement e ngal noon o yalti fes par ce que sa nani étage ko sauvagement joguimo eyyi d' accord asi amar question si tawi wondema on groupe ɗon so yaaday ma laaɓodiren hay ko honɗum e honɗum on groupe waɗayno ɗo voilà donc sa landi kelam mi expliqué te minen komin immani kon min immani gogo o
e ngal on mi anna fof ɗi élection ji arowo ɗo koyen jogodir woni nene goto baaba goto enen kadi heɓen ministre heɓen député heɓen maire anani ɓiɓɓe men heɓa kaydiji anani ɓiɓɓe no janggoɗi ha université yildi tew ko ɗum min immani sensibiliser o yimɓe ɓen min haalana ɓe yoɓe accu waɗukoye korum am beɗum an en fof jogodiren ndaare leaderjo goto hikkina yeeso andanɗa hoorema on ɗon wawa jogade communauté on karde ɓe ɓen fof moɓidiraɓe ɓe jokkodi ɓe wona hunde wotere min iwtira ɓaawo maɓɓe par ce que laamu o ko yimɓe tato petti jogui laamu ɓen ɗon no wata seedude ɓe wata seedude ɗum ko homɓe ko adi kon ko jooma gando on gandal on ɗon woni yeeso ko hombo hikke makko ko jooma kalsi jon goɗɗum par ce que ko finance ta yimɓe ɓen ko hombo hokki on ɗon ko jon yimɓe ɓen ɓen ɗon tato wata seedude si ɓe seedire wooday ko manki mi anda si tawi onon ɗon se yaade ma laaɓodira onon ɗon ɓaynini hara ko ɗum noon tañƴini ɗon faala ɗon kadi no wawa jama on mi anda si tawi hara onon nder ton onon ɓen ɗon hara ɗon laaɓodiri ko faala ɗon kon onon si tawi ɓen ɗon ɗum ɓe faala feeno komin fewndi feen ɗo eyi min kerino laaɓodiral ummi min wallintini min haaldi min fof min hawta e groupe goto min yeehi ha mi daari mi tawi fayingo ko wonno kon ko ɗum woni mi sorti noon mi udditi laaɓodiral ñande mi kereta ɗo laaɓodiral sakkitorum ɗo ari ko 25 personnes heddi toon feendo laaɓodiral ino 260 personnes donc woɓɓe tawti on ñande fini wiye to chaque réunion amen hara woɓɓe tawte si min heɓa 10 personnes mi heɓa 15 personnes haɗa ɓe tawti men donc Inpec mi faami anon fewnɗo ni ko formé ɗon laaɓodira ko pour juste politique na politique to non attends par ce que ɗum ɗo citi ɗon ɗo en fait ko wiiɗa fewnɗo ni objectif laaɓodiral on kono heɓiren ministre heɓiren député heɓire no fayɓe ɓe jangira ka université ji ɓe yaade to ɓe ɗon kaydi janngo e fayɓe ngo politique non miɗo arde c'est à dire ko base on attiɗa wolde ko pour mo heɓiren landilan ko donc wi umi objectif on si landima ko hon ɗum laaɓodiral objectif laaɓodiral ɗo miɗo wawimo après ti a dit carrément fewn ɗo ko marɗa ko fi andi ko pulal o wonanima français ko pulal o landorima ko hon ɗum woni objectif laaɓodiral no objectif o nanima en français en pulal o wiɗa ko on sawi noon wiɗa bon an ko fewnɗo ko immani ɗon ko fiɓe ɗon député heɓi ɗon ɗuma donc mais ɗon mi explique tar min acca donc a mayi il faut que daaro ɓen komin immani fewnɗo ɗo min fuɗɗoray e rewɓe men ɓen donc sonnaɓe ɓen par ce que fewnɗo ɗo min jogui objectif goto si a tawama e laaɓodira fewnɗo ko sa jibinanama boobo ɗo ya ari hirsa baalel ngel adday kaydi boobo on taw par ce que yimɓe men ɓen ala déclarde ɓiɓɓe men ɓen ɓe heɓa kaydi par ce que no soñguide jama o moƴƴano jama o ɗum ɗon min wadde sensibilisé si tawi tun a tawama toon tawi koye laaɓodira tawaɗa ɗo ya wiide taw a hirsi baali magi mi lantuma esa yahi déclaré boobo honto kaydi boobo on go'o mais ko honno déclarata boobo o innali inde boobo nden ɓe anda ko honno woni inde boobo nden d'abord so déclara kayndi boobo on inna ñande o jibinade ko nden ñande o innete par ce que boobo so jibinama ma o sonde ko ɗum tawɗen mamaji men no waɗa sa sondike boobo ma o ɗa andi ko innatamo sa yahi ma landuɗa kaydi makko d'accord ko ɗum déclarata so mi immike ɗon ndaare enen ɗo école si udditi ɗo leƴƴi ɗin fof adday doñji kayeji sac ji okkitira enen ko hombo yiɗen ɗo no waɗa ɗum ɗo e enen on ka e communauté on c'est à dire ko yimɓe men ɓe watta ɗum eyyi no foti wadde d'accord no foti wadde waɗe andanɗa hoorema si goɗɗo heɓi école udditi komin miiji kon min liggoto ha haysi min landoto doñji min wawa arde wallito ɓiɓɓe men ɓen min junna ɓe sagji comme no fo junnirta noon kono mais hari ɗum ɗon hari ɗum ɗon on meeɗino waɗugol wonna ko sodangol payi ko kayeji on groupe mon ɗon hari meeɗi gollude ɗum ɗon ka ko gantinga min jooɗi min waɗi réforme min ndaari min tawi par ce que tardement waɗi tardement ko si waɗi
na ñande guri wal barenete a yiltito ɓaawo ne a doy si yaha par ce que sa daari ɗo piiji hewɗin ɗo ndaaro enen ɗo ɗen wi ɗo juma pullo fuuta fof ko ɗon innitira hande nden juulirde no yanude nde juulirde nde no yanude te ɗum na ko haani e communauté on kono ne liɓde juulirde nde kono nde ɓooyi nde fota waɗede réforme juulirɗe ɗen fof waɗama ɗo réforme sina juulirde juma pullo fuuta te ko enen innitirande ɗen fota jooɗade ha ɗum ɗon waɗa ɗum ɗon min immani inchallah min landade seeɗa ɓere tagati amen min kadi kala ko min ari min déclaray jama on anda juulirde nden ko fotande wattede ɗum ɗon ko symbole fulɓe e Guinée par ce que sa yi juma pullo fuuta e nder Sénégal fof ko ɗon ɓe addete ɗon fota mannade himen e ɗum deuxiéme fois kadi min sensibilise yimɓe ɓen yoɓe ɗaɓɓu kaydiji ko kaydi woni fi tagaɗo daari ko feƴƴi ɗo konko ambassade ɓen koɓe ƴettino ɗo quelques personnes ɓe naɓi ko ɗo ko jeeloyay ko ambassade goɗɗo anda ittiri mum enen ko tuma haaju yen aussi ɗaɓɓen kaydi mi anda si tawi onon on groupe ɗon on fof mo haɗa ɗon jogiti kaydiji ɗi onon hoore ma mi en na fof no jogiti kaydi kono min on de miɗo jogiti ok andi a wata wiide fof kono min on miɗo jogiti mais attends en tant que président labodiral en tant que président normalement si tawi ko association foteɗo ni falla a inni fe on ɗo yaɓe plus 250 personnes dedans donc normalement c'est pas arowo adhéré sans adresse quand même sans ka ko arowo yo adhéré sans adresse feeno komin fewndi feeno ɗo mais komin waɗi recensement ɗo jogiiɓe kaydi ɓe jogaki ɓen ko seeɗaɓe ko jogiiɓe ɓen ɓuri ɓe jogaki ɓen jogiiɓe ɓen ɓuri ɓe jogaki ɓen ok Inpec jogii ɓen ɓuri ɓe jogaki ɓen mi arta arriére seeɗa mi naniɗa inna ɗo on waɗay don par exemple si école no udditi ɗon ko ɗum faala ɗon kereyude en fait parce que on meeɗa wadde taw mais est ce que noon koyon cotisant hoore mon ka koyon yaw ɗaɓɓon bayeerjo waɗanowo ɗum ɗon association kadi yaha waɗana élève ɓen walla parent d' élève ɓen min wadde ɗi fof fen ɗo ni ke min jogii kees on no versede no woodi social nder ton eno natta kadi no nder ton foppo min wadde nder ton fen ɗo ni donc association ma hay natta no tawa e ma hay natta no tawa e mum est ce que na natta to ferme ɗon awa minen min formata tum natta siko natte tun min mi tawetaki ko natta tun woni ko andan kono ɗum addi yon waɗo association ha gayna tawa kadi on forme e social par exemple jokkere en ɗan forme ngay natta e nder mum voilà ñiiri ñamata ko ɓawa maafe ñiiri ko ñamete ko welo sa waɗa lanɗa nde no manki rewɓen ko ɗum woni ɗuma maɓɓe donc ko ɗum ɓe faala rewɓe si a wondi noon ko kamɓe woni ne bureau men koɓe faala konko ɗum waɗanten ɓe kamɓe on koɓe tawa wo koɓe tawa nattaji hewɗi ɗo no bonde kono na fof no woodi ko continue nattaji ɗanɗanɗa hoore ma ɗo ɗi continue goɗɗo anda ittiri mum minen kadi ko ɗum min jokkiti te fen ɗo ni plus de presque 8 personnes no ƴettude minen min tampinal jama o jellu ko jellu woni natta bon chaque